Gak ada. Kita istirahat dulu lah dari zombie ya kan. Kita main ini. Kita istirahat dulu lah dari zombie ya kan. Kita main ini. Kita istirahat dulu lah dari zombie ya kan. Udah, yuk. Lo ngapain nih? Ada apa cerita kita? Mantap, datang mantap. Udah capek aku main zombie, aku capek ya. Ganggu. Bener lah. Hack. Kencengan gak sih suaranya? Ya. Gimana lagi? Oh udah lupa aku nembak ya, cara nembak. Udah kita ngerusuh aja, udah nggak ada ini, nggak ada tujuan aku di sini, cuma buat istirahat aja dari zombie. Habis. Tank juga dia. Keluar ya. Gak perluas wilayah. Ayo lu kocak, aku mau senang-senang di sini. Permisi pula. Ntar kau main tinggal main, enak kali. Habis kau. Ngapain belok? Jangan belok. Alamak, sini juga ada lagi. Woi, awas lah, minggir lah. Motor. Mana motor tadi? Ricu. Ngapa dilepas, kocak? Ya elah. Lu lagian dilepas motornya. Wilayah apa ya? Ini. Cobalah. Mereka lagi nyari. Oh, udah enggak. Udah, kita misi deh. Kita misi nih. Dari kemarin minta ya ganggu keluarga. Cemplung nggak tuh? Dah. Sejam aja lah ya.
Aku mau main. Tank tuh di situ tuh. Kak, kamu kalau jatuh terbang lama, kok aku langsung jatuh. Ya ada triknya lah. Ada caranya. Jauh juga. Aku ini aja deh, ambil mobil. Mau pakai mobil apa motor ya? Aku udah ada nih. Ada limosin, aku udah punya limosin nih. Limosin udah punya, motor sport udah punya, limosin ayolah. Iya. Limosin aku udah punya nih. Tuh, deh ya, lihat ya, aku panggil limosin nih. Roger that, supplies incoming, Hefe. Limosin udah punya, aku udah dapet. Motor sport juga punya. Baru dapat kemarin sih. Iya. Limosin. Tuh, kan? Kak. Nah, boleh kali. Udah jangan pakai lagu, udah copyright deh takutnya dah. Kayak kemarin kan Days Gone, copyright. Nah, ini dia limosin. Jangan nabrak lo. Ini markasnya. Oh iya, bukan deh. Bukan, masih di sana loh. Ada gujlagan nggak tuh di situ? Kak, gambarnya borik. Di 720 coba dah, atau enggak emang networknya sudah suka begitu emang tuh. Ngambang nggak tuh lihat tuh ngambang. Ya. Ini main. Apaan? Lagi nonton live stream. Potong jalan biar cepet jangan. Ini mobil presiden nih. Ini nggak enak sih, limosin ini nggak enak karena dikendalinya susah. Tuh lihat tuh, buset ngedrift. Udah kayak Need for Speed aja pakai limosin. ngedrift gitu konsepnya. Minggir weh. Aku kalau pasang lagu takutnya copyright pak, bener deh. Makanya aku offin aja lagunya. Tuh gila nggak tuh? Hah? Mulus banget nggak tuh? Mulus gak bre? Itu bre. Mulus bet itu ngedrift. Alumni Need for Speed. Semua terabas. Lah, lagi baca komen loh, Kak nyanyi Magic in the Air. Tapi dia aneh-anehin biar nggak apa. Apa gimana? Magic in the Air apaan sih? Aku nggak tahu dah lagunya dah. Sini dah. Aku nggak tahu lagu itu. Magic in the Air apa gimana? Nah, ini dia markasnya ya. Nah, ini dia misi kita. Agak diapakan. Nah, masa nggak tahu lagu bola, nggak tahu. Nggak tahu lagu bola. Kan kamu suka nggak bola apa Eropa atau apa Indonesia nggak? Gimana? Oke, West Scanner, North Scanner, South Scanner. Oke, ada 3 misi kita. Banyak musuh ya. Tuh mobilnya ada di situ tuh. Tuh. Enggak deh. Ya, ada tuh.
Tapi kok musuhnya nggak ada ya? Coba aku hack dulu. Bisa dihack? Nggak bisa dihack. Nggak tahu aku itu lagunya. Nah, ini apa? West scanner, oke. Nggak ada musuhnya, coba. Nggak ada yang jaga di sini. Black market, black Looks like the market. buildings are sealed. Some kind of scanner. Probably only opens for whatever vehicle class is cleared for testing. Console. Should tell you what he's looking for. Use console. This one's looking for a Prisa Sol. Ya ampun, jauh-jauh juga. Ini motor mereka. Aku pakai mobil deh. Mobil kota nih. Sol 21 Sport Sedan, apa itu? Mobil apa lagi? Ini apa? Prista Vinto? Bukan ini. Buset, tiba-tiba nge-spawn begitu. NPC. Itu dia ternyata perang di situ. Nggak bisa pak, nggak bisa pak. Kita harus lewat sini. Daripada ketahuan ya kan, ribet. Nah itu dia. Nah ini dia. Sport Sedan. Wah, ini kayak ini ya. Mana Sport Sedannya? Oh ini kayak dealer. Oh iya dealer pak. Oh iya dealer loh. Oh di mana sih mapnya ini? Nih di sini nih. Nah, tuh teras Bajas. Nah ini di sini nih. Kalau mau ke dealer, kamu suka main ini kan? Nah ini dia. Bodoh amat, bawa, gue bawa. El Sol de Antiuro. Qué belleza. Lang. Cacat kan. Awas copyright, terribet copyright. Nah, kita ke itu lagi. Bagus juga nih mobil. Kenceng sih nih mobil nih, 300 km per jam. Bener pak, langsung lari dia, loncat. Set. Ini sih weh gece lah, jangan lama kali kau nyetir. Aku balap ya kau. Ini. Oh ini scanner, harus pakai mobil ini masuknya. Each of the switches routes power to different areas of the factory. You need to get every section powered. I'll figure it out. Oke. Nah, mudah sekali kawan. Kok perang? Oh, cacat gue tuh. Kenapa perang nih lo? Mau damai-damai aja. Use console. 4. This is looking for an Azor 3. Aduh. Prisa Azor 3. Prisa Azor 3 itu mobil apa lagi coba?
Gangguin warga dong. Terus enggak enak aja. Mau misi. Biarin dah, cari dulu dah. Udah lu nyari aja dulu. Si Pikon kemana nih? Tumben nggak kesini. Bam. Udah lama nggak? Udah lama kali kalian nyari. Udahlah, nggak ada. Masih dicari loh. Udahlah weh, nggak ada. Apa aja pun. Adalah kita gerak aja lah daripada lama. Nah ini dia. Itu musik matiin. Enggak, ini musik tegang, bukan musik copyright ini mah. Kita nyari yang mana? Prisa, bukan ini. Fresca ini Fresca. Ini. Nah, ini dia. Ini mobilnya cuma sebiji. Ayo. Cuma muat 2 orang loh. This is going to be fun. Mobil balap lagi. Musik. Enggak, itu musik tegang itu. Musik kayak musik back sound doang. Bukan musik copyright. Iya, enggak semua musik copyright. Ayo 1 subscriber lagi loh ini. 1 biji lagi ini subscriber. Terbang. Buset. Here we go. Aduh, puzzle lagi, dah males dah puzzle dah. Coba kita cek dulu. Oke. Aduh. Udah ini, sebiji lagi. Salah lagi dah. Nah, ini dia, 1 lagi. Nah. Easy peasy lemon squeezy. Weh, udah lah, nggak ada. Weh, perangi aja lah, sini lu. Sini lu. Ntar lu. Granate launcher pakai dulu. Bam. Buat ngeberesin ginian dong nih. Itu pakai lagi sniper ya. Ya Allah, ngapa pakai sniper? Ih, ngapa pakai sniper loh? Pakai ini. Di sini ada auto aim loh. Ini tinggal gini-gini nih. Tuh, ada auto aim di sini. Mana? South scanner. Ada auto aim di sini, tenang. Jadi aimku nggak bakal sebusuk di days gun. This Kita building is butuh testing the Viveza. Bike. Viveza. Gotta find one. Viveza. Motor apa itu Viveza? Helikopter. Iya, ditembaki. Hilang gitu aja dia. Siapa nih yang masih nonton? Nah, kita cari motornya di sini. Mana nih? Prisa bike, oke. I like this. Vámonos.
Buset, 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 weh, sabar weh. Nos dulu ya kan. Freestyle. Udah kayak Kapten Amerika ya, yang di jembatan. Nah, ini dia. Dah. Buka weh. Oke. Cepat. Puzzle. Oke, itu. Dua, itu naikin 2. Oh, udah sebiji lagi. Berarti yang ini. Bukan. Ini mungkin. Aduh. Ini. Aduh. Berarti ini sebiji. Dalu. Enggak, ini merahin dulu. Nah. Di situ. Nah, betul. Nah, itu dia. System is down, but I'm locked in. Lah, kok dikunci? Eso. Look for circuit panels around you on the walls. And fill them with lead. Got it. Aye, hardware. Buset. Oh, kita harus meledakin sirkuit panel ini. And I'm out. What's next? Plug into this console, and I'll take it from there. Bannya dipecahkan. Saya masih nonton Pak, oke. Rada telat gak tuh aku bacanya. Mana konsol. Mana konsolnya? Ribut. You're in, Izzy. Aduh. The system's mine. Stay nearby. Oke. Rico, I've got some black hand movement. Buset deh. Duh, kita harus defend lagi dari sini dah. Buset. Ada ammo. Sabar. Oh, di sini masih bisa. Weh. How's it going, Izzy? Still working. Stay close. Ayolah. Stop talking. Sniper weh. Ini kau. Mati kau kawan. Nah, udahlah, easy kali. Easy peasy lemon squeezy. Nah, ada? Udah nih. 10 more seconds. Oke, 10 detik lagi. Tenang. Easy banget. There. The system is totally encrypted. No one uses Udah. the factory again unless I hack it. And I'm sending Black Hand HQ the all clear. Nice Udah work, kelar. Izzy. I think I'll take one of these for a little spin. Nah, itu dia. Udah ya. Nah, mana tadi? Di mana kita? Sini ya tadi ya. Oh, ini. Nah, ini udah ya. Daerah sini udah kelar. Tuh. Nggak merah lagi. Ini yang belum. Ini belum. Ini belum. Ini udah. Ini udah. Ini belum. Ini belum. Beberapa kota lagi sih.
Easy nih mah. Oh, masih banyak dong di atas. Masih banyak di atas. Ternyata. Kita ngapain ya? Sini kita. Yuk. Gue lari lah. Ada apa Rio nih? Hostile hasn't re-engaged. Eyes open for further contact. Buset. Kami si bandara. Udah bandara mah. Bandara mah udah. There's teori. Merah full cover. Oh ini belum ya? Aduh. Betah. Yaudah. Aku udah pernah clear yang bandara, cuma ada 2 misi apa itu? Udah biru kok bandaranya. Masih setengah punya kamu. Thanks for flying with the Army of Chaos. Army of Chaos. Ini kayaknya misi utama sih. Kayaknya ya. Story nih kayaknya. Tuh ada autosave nggak tuh? Nah, Assalamualaikum. Start. Oh iya ini story nih. Rico. Listen, Cesar, he doesn't spend much time around people Ini mah story nih. anymore. This is the secret agent? See, this is Rico. Ira says you have something to show me. Proof? Proof that none of the weather occurring in Solis is natural. Come on, the back. I've got to... Put that there. Just 1 minute and I'll have this... Okay, right here. Plug this in. Remember, Cesar, stick to what we talked about. Easy. Okay. Tempat rahasia mereka ya, base camp rahasia mereka. Kayaknya. The tornado that hit Nueva was the capital 10 years Ah ago. ya, tornado. Mina Vendaval a few months later. My plane. All destroyed by tornadoes. Ya tornado yang itu yang sering aku lihat. The reptilians. Mierda, Cesar. Or the Nordics, but I've Dikeluarin definitely pula not been alien gitu loh. Alien ah kan? Mira, Cesar. Yeah, wait. Watch this. How'd you explain that, huh? Appears out of nowhere, and moments later, a tornado forms around it. Look familiar? play that again. You've seen it too, haven't you? Kayaknya tornadonya dibuat secara sengaja, katanya seperti itu. Katanya sih kayak gitu. I seen it here and here. This is near Yapa, and this is Zona 3. An alien window. A weather research facility. Both the Yapa and Zona 3 are funded by Tornadonya ini man mencurigakan behind it all. If he dan udah is keluar di dua tempat let's itu. assume he is a man. Do you think this UFO is a core we could use to hack into the Apple network? If we can get to it, see. Impossible. It's inside a tornado. Kayaknya kita bakal masuk ke tornado itu deh. What if I dive down? Dive down into the eye of a tornado. So, how do we make it happen? I say we start with this. Capek
capek aku ya main zombie, ntar deh lah main zombie lagi. Let's go over it one more time. Bien? Okay. We need to trap and grow a tornado. To do that, We need the wing cannons from the alien weather lab Zona 3. to speed it to the capital. to know where to place the wind cannons, I will use the radar equipment at Ojo de la Pradera. only to follow and track the tornado. I'll drive the storm chaser. To build the storm chaser, See, we need to bring some of the alien weather tracking equipment from the alien weather lab Sí, sir. from Zona 3 to Prisa Automobile. Itu when the automobil time is yang right, the army disables dealer the wind mobil itu cannons tuh protecting Mina tadi. del Valle. Katanya kita mau nge-trap, That will allow the tornado to go ngejebak towards tornadnya Nueva ini. Katanya ya. The army will evacuate. We build a perimeter of wing cannons around Torre Espinosa. And we grow the tornado there until it's big enough. Then I jump in on Caesar's UFO and do something. What do we think? He's fucking nuts. And that's why it's gonna work. Tak apa, kayak ceritanya ya kayak biasa-biasa aja gitu. Aku belum bukan kayak dibuka ya biasa aja ceritanya. Bukan sesuatu game yang menarik lah, makanya beberapa YouTuber jarang aja kan main begini. Jarang yang main game kayak gini. Kita harus kemana nih? Katanya sekitaran sini. Oh ini. Require Teras Bajas Region. Oke. Teras Bajas Region mana nih? Ini. Bukan. Ini. Bukan. Mana ya? Nah, ini. Mana sih? Ini. Ya elah, kocak nih misi kayak gimana? Coba dah. Secure the Ladera Sur region. Ini apa sih? Ini Ladera Sur ini. Oh, advance. Wine cannon bisa. Habis itu satu lagi Tierras Bajas region. Tierras Bajas yang Tierras Bajas. Di mana ya? Tierras Bajas. Picos, Ricos, Laderas, Borrojas, Abundaka, Kantos. Ya, ini dia. Frontliner baik. Kita kesiniin. Nah, habis itu kita baru masukin ke sini. Nah, pandai kali kau. Dah langsung. Itulah kekuatan apa? Otak harus dipakai. Ini pasukan-pasukan tadi aku ngatur pasukan. Harus di-secure di mana seperti itu. Udah, yuk kita langsung fast travel. Kau harus secure yang mana, lindungin yang mana, ambil daerah yang mana, tinggalin yang mana gitu. Kau terbangin pesawat, kocak. Katanya suruh misi, sekarang terbangin pesawat. Nah ini dia. Catch you later, Rico. Give him hell. Oh dapet tuh mobil baru. Kenner Sprente apa itu? Bahasanya susah-susah ya, bojas. Habis itu tabrak musuhnya. Mana ada? Aneh-aneh aja main.
Dah, ayolah. Sabar, kita push misi biar katanya memperluas wilayah satu-satu lah. Nah, Let's get it in itu by dia autocomment, yeah? pembawa barang. Alright. Ready. Let's get going. Apaan, ngapain? Nonton. Ya kamu nonton dari HP lah. Ada nggak bisa lihat komen? Iya, komen bisa, orang dari HP kamu Realize today's bisa. storm chaser equipment has been loaded. What about the data entry? Ya emang mau lihat komen di situ. Ah, Iya. ya nggak ada lah. Caesar's UFO. Gimana sih? Udah keluar deh ah. It's one of the prototype cores, only this one is mobile. It works by disrupting the surrounding activity. Astagfirullahaladzim, dah And apa then ya this dah. machine creates an Gitu dah. Apaan sih kayaknya? Nggak jelas nih. artificial draft, and moments later, Males. Itu dah. Orang lagi live streaming keluar lah. Di kata mama kalau mau nonton di atas aja. Ya nggak gitu dong. Lagi dicas. Ya nggak gitu dong. Gimana? Aduh, harus. Masa harus ngikutin gini nih loh. Those before, right? Nggak, ada mobil, ada mobil. Taking a minute to adjust to the pendulum effect. Ada mobil. Oke, deh. Mak, orang pula. Ini aja nih deh. Biar cepet. Here we go. Baru lu Guys, the Black Hand are setting up roadblocks. Be careful. Are they going to shoot at us? diem, Not if I jangan had diem. anything to say about it. Hey, have you ever read Mechanical Failure? Oh, harus harus dilindungi. What? No. It's a good book. We're good. When I flew from Savion, I would pre-fly every aircraft. Bien, Cesar. I was a great pilot, but when you see an alien spacecraft during a routine flight, you report it, but they don't listen, so you divert your flights to get photos. And Tenang, you show ini them juga misi photos, seru but they kok. still say you're insane. Well, You get fired? see? You get fired. Nah. Once we catch that tornado and pin down this spacecraft inside, and the whole world knows Espinosa's an Habis lu alien, ya. then we'll see what's left. Tar lu. He's not an alien. See? Nah, baru kita pakai mesin gunnya. Cesar, we're detecting surface and air missile launchers ahead. What? Just hang back, Cesar. I'll deal with Mama, this. sniper kau ya. Boleh kali kau. Nah. Keluar ya lah. Tahu kau. Mana lagi loh? Oh, ini ada lagi. Oh, ada banyak ya. Udah. Oh, ini. Udah. Habis. Belum habis nih lo. Kita lempar kemana kau, Bang? Gue nggak habis. Disable Sam launcher. Oh, harus disable. Ini masa nggak kelar lah, datang mulu dong ini. Oh, pakai mesin gunnya coba deh, kita hancurin kali ini. Tuh nge-spawn mulu dia. Ini hancurin, enggak juga. Udah lah, aku langsung aja lah, sono lah. Oh, dari. Nah, ini dia ternyata ya yang menghalangi. Nggak destroy. Kita hack aja,
Kau. Nggak kena pula. Main-main kau. Hack lagi. Last one. Ngapain kau mobil? Nah, ini ada lagi. Hap. Mama bazooka ya. Ya ilah, susah banget nih, sensitivitasnya licin banget. Cepat weh. Am I clear yet? Belum. One more. Iya. Fisik ya. Mak. Boleh juga kau nih. Wes sekarat weh. Habis kau. Mana lagi? Kawan kau. Udah mati. Iya. Dibom pula lo. Astaga, ini ada lagi lo. Emak. Kan kau bom sendiri tuh. Udah yuk jalan. Ada tank aja. Iya. Weh, aku pengen naik weh. Nah, udah aman lah, udahlah, tinggal tembak aja udah. Ya bener lah. Meledak. Cesar, listen to me. Just keep flying and I'll cover you. You can do this. Just keep flying. See? Okay, I can do Nih weh, jangan serang dia lah. Janganlah serang dia, serang saya aja sini, serang aku aja sini. Kan nggak ada yang berani. Itu. Weh. Meledak. Nah, kan bangkainya. Buset. Ini truk ngapain coba? Belaga banget lu. Truk pinjeman kok. Tembak ya lu. You're coming up on another cluster of SAM, Cesar. Listo. Entering a holding pattern and awaiting the all clear. Oke. Kita clear dulu. Terang. Bam. Meledak. Mati kau. Meledak kau. Meledak. Mana lo? Weh. Atuit lagi mati nih. Apa yang terjadi? Nah, ada tank lagi, mantap. Nah, ini dia yang kita cari. Bam. Weh, cu. Oke. Habis kau. Dah. Nggak kena basu kamu. Yang benar kali loh. Bener aja. Nembak mulu basuka. Lewat gang. Neng.
Habis kau ketabrak. Weh, satu biji lagi mana? Oh ini. Meledak kau. Guys, we've got some friendly anti-air up ahead. They'll keep the Black Hand off your back once you're past them. Destination ada di sana. Woi. Yang benar-benar ini tank. Bangke tank. Udahlah, gue ganti ya. Mobil. Sabar, Cesar. Aku numpang di kau aja lah. Ayo cepat. Oh, ini teman nih. Heading to freeze out. You did good, Cesar. Did I? Yeah. Let's Nah, get that Black weather Hand report udah nggak ada. inside so you can get to work. Buddy. Oh, masih ada nggak tuh? Position. You are going to initiate the elevator sequence. Dorong. Nggak bisa dorong. Elevator control. Kita buka. Oh, nggak bisa. Ada ininya kontrolannya. Gimana? Cesar bukan penyanyi ya? Iya. Jugi gimana? Yang bukan. Cesar mah bukan penyanyi. Kayak apa? Itu dancer. Cesar gitu. Yang di YKS dulu. Why will we need to insist this storm chase you think well? Reptilians have been talking Udah berisik gua, udah capek. Nggak mau mencerna cerita deh. Itu aja. Bongbong masa aja dah lah, aku udahan deh. Oke, ini apa nih? Secure Vavenes region mana? Vavenes region. Nah, ini dia. Aduh. Cut off dulu, kita harus majuin dulu. Nah. Kita majuin dulu. Aduh. Salah, Pak. Salah pencet. Salah. Kita coba ke sini. Nah. Oh, nggak bisa, aku harus clear. Kalah. Astaga. Wah, kantor jadi mereka dong. Salah pergerakan. Ngap, telat gue ya. WK gue suruh jagain adik tadi, nggak apa-apa. Aku udah mudahan kok. Lumayan. Kita save kira-kira di tempat yang indah. Mana ya tempat yang bagus ya? Ini dia. Nah, ini dia. Halo, stadion. Ayo lu kocak. Mabar jadi jam 10. Ya udah. Lah, aku kan baca dari sini. Mabar jadi jam 10 mabar. Oh ya. Give them hell. GTA nih. Excuse me? Oh, saya minggir we. Bam. Udah gitu doang deh. Kayak Spider-Man, iya dong, jelas.
harus. Kayaknya aku tertarik untuk masuk ke situ deh. Let's go. Naik ke atasnya. Pakai mobil. Angkat. Akhirnya bisa freestyle kita di sini. Kita naik. Mak, ini gimana? Udah nggak bisa lah. Freestyle nih namanya nih. Tuh. Sampai jungkir balik tuh, backflip. Tuh, namanya backflip itu. Tuh, namanya backflip itu. Emang nggak bisa jatuh nih game. Jatuh. Enggak bang. Cuma anak-anak baik. Udah deh, yang bagus mana ya? Ya ada, ini bagus dah. Mak, joget-joget kalian. Macam betul lah ntar copyright kocak. Lagu-lagu begitu takutnya copyright tuh. Padahal mah ya kagak begitu kedengeran juga, tapi YouTube pintar kali. Pandai kali YouTube. Kena aja copyright, padahal mah nggak kenceng. Aku males ya main zombie ya. Main ini aja. Enak mulutmu, lambemu itu. Enak. Itu ada kolam. Kak, penutup di pantai mana ya? On air ya. Oh, ini dia pantai. 3 orang. Iya iyalah 3 orang. Lihat setahun lagi. Iya, lihat. 5.000 yang nonton. Hah? Ya 5.000 banyak. 100.000 dong. Nah, ini dia yang gue cari. I could take Mobil on the whole Sprott. company. Misi bang, misi bang. Kamu lawan arah ini loh. Bodoh amat kota gue. Bodoh amat mau lawan arah kek, mau lawan bini kek, serah. Bannya kempes kayak ini. Terobos pantai. McLaren, aduh, ya nabrak tadi. Ganti bang. Oh ini beda, mobil yang berbeda. Terobos pantai, gas. Ini bisa. Mama, meledak, cuk, meledak. Iya. Cuk, lah. Nyangkut. McLaren, iya. Pantai mana yang keren ya? 300. Naik perahu banyak kali requestmu. Naik perahu lah, di pantai lah. Banyak kali requestnya. Nggak ada orangnya nih. Seperti biasa, kita main dulu. Weh, yang benar-benar aja Garena, weh. Kasih api pula, emang mau dibakar ada api. Weh, oleng cuk.
Iya, nggak bakal pala lu, nggak bakal. Ini ngejunglep begitu. Gak bakal balik jatuh. Udah. Belok kiri. Stres. Udah main ini rusak, udah otak begini main ini. Entah apa aja lo, weh. Hey, kid, we're gonna get through that lightning storm. We need a way to keep from getting sizzled. Itu di stop Best dulu bet loh. still Kamu medium. masih jalan. Rilis target teater. Oke, Buka on air-nya. Enggak. Aku baca komen dari HP aja. Enak aja kau. Masih banyak yang nonton loh. Mungkin Kak. Coba kita gangguin orang. Cukup buka. Bisa. Ya kamu bisa duduk kaki di situ. Jadi. Mak, kenapa ke sono lo? Gak ada yang naik. Nah, aku dari Enggak. Ini itu ayo bang. Ayo nanti siapa sih? Itu Kak, belakang. Orang-orang itu naik ke situ. Kasih bus lagi. coba yang ginian kita kasih bus. Bakal muter kenceng nggak dia? Ya lo. Di A. Mak, kenapa orang yang kau ini? Cari kamu. Udah nggak tanggung jawab ya. Iya jadi mundur. Iya mobil polisi iya. Polisinya rusuh. Rusuh kali kau polisi. Mana kau? Mau terbang mobilmu kan? Dah. Berisik banget kiraannya. Itu dikencengin gitu loh. Ya. Oh, berarti dari belakang. Hostile still active. Eyes open. Eyes open aja lu. Weh, sangkuti weh. Entah apa aja lo, aku ditembaki lo. Aku mau dekorasi beginian doang nggak boleh. Terbang ya itu di bawah. Di bawah lagi naruhnya. Ceritanya habis nafas, coba mati dalam air. Mati dalam air ada air request ya. No. Entah apa aja orang nih. Mau. Lagi Kak lagi. Ih, ada aja loh mereka loh. Black hand ini. Tangan hitam. Capek kali aku. Nggak bisa nafas di dalam air. Tak apa aja requestnya ada aja loh. Abis nafas lo di dalam air. Suruh mati pula aku. Jur. Dan ujung dia mati. Cacat. Command here. Find them. Kalau mati. Masa nunggu sama mati nggak tega kagak. Nggak tega lah aku lah. Lu cari lagi. Udah bundir aja. Alah, easy nih. Ya tapi bundir ya. Bundir. Buset, pakai mortar kau. Nah, iya. Oh itu. Nah, kan kebalikan perahunya dia kan. Awas. Tenang, darat. Amfibi nih. Enggak rusak. Ada bunyinya. Lah. Mbak. Wah, pindah. Iya, kau ke darat juga. Ayo, Oji. Kasihan.
Ini kapalnya Uyakuya nih. Bisa darat, bisa di air. Oh, yang punya kapal. Punya lah. Kakak beliin kemarin. Buat ini. Darat, kita ke darat. Iya. Nggak apa-apa. Ini proses tuh. Namanya proses. Bentar, memang udah. Iya. Papan billboard pun ditabraknya. Naik. No. Naik di situ udah ini. Mama meledak cu. Lah. Ngebak ini game ya? Oh enggak. Aku mau motor tadi. Keren ini. Aku nyari motor tadi. Itu dia. Depan. Kenapa lah gitu? Motor. Kak, ternyata kamu tahan napas dalam air 1 jam pasti banyak yang nonton. Nggak gitu, cacat lu ya. Mak, Dalam air udah gua santai kalau di sini. sila dada air. Polisi ini udahlah, aku off stream aja dah. 3 kan yang nonton, aku mau main juga. Dah.